Union Petroleum and Natural Gas Minister Hardip Singh Puri and Asia Khothang Lambuai na wangin India in tuel theile akai noi thil danga har satna atokri lauti asoi. Lok Sabha chut khomeka leader of opposition Rahul Gandhi Zonet Changin Union Petroleum and Natural Gas Minister Hardip Singh Puri chuan tun naya Asia Khothang Lambuai na wanga tuel theile gas har satna thlengmek ang hi khovelin alaton ngai lo thu asoya. Heti rual hian ramchunga momo pushuk na turin theitop chwa ani thule heng tuel theile gas songbol na hmun tepo danpa ngaya ankal tluan thu asoya tundin huna petrol diesel konvar tui thlo theina tuile tuel theikai noi thil danga har satna athlen ri lo thu soyin Strait of Hormuz pumpel turin hundanga tanga tuel theilak lu za somnga panga ni thin chu za som sari velati san ani thu asoi. Union Petroleum and Natural Gas Minister Hardip Singh Puri chuan erongboni gas siam chuana po za somni pariata ti san ni in shal chuana manzat po khovel market le ramchen omti ayatlom zo karwa manani thu asoya ramchen om chen khata tuel theile gas har satna wangin chokar ni chung zirna in khar ani thute sarkar pisakal hun niliati niam le sarkar lir thei chele claim turarwa manna siam ani lain ramchunga tuel theile gas wanga har satna lian tham alathlen lo thu asoya dot le thubel chan do lo manga thu the dar hun ani lo thu asoya khovel chanchina hun har saber te jinga mi laka ta tal chhuak tura be mek ani thu soyin ramta na thok tu te thlopa ramta na thatura ngai to turin mi pui te asomani heti mek la hian ramchunga erongbol na gas lak thei hun bi thlia chuni somni pakhat kar dana ti ani zet nuwa khopuya ni somni pangale thingtlang ani somli panga son hlat bel le ani a sarkar le puin erongbol na gas siam chhuate minol pui man domestic atana thlur bing tura arwa man na po sumdong tengen na angin ramchunga erongbol na gas siam chwa za somni chu commercial atan manani donani. Prime Minister Narendra Modi le Iran President Masoud Pezeshkian ten US le Israel be pui thak na wanga Asia khothang lambuai na thlengmek chungchang an soidun nizana telephone manga anin biak na Prime Minister Narendra Modi hian US le Israel in Iran an be na le Iran chan let na wanga poi soi lo thi na le chiat na men lo thlengmek chupoi ati thu asoya Asia khothang lama India mi te him na le ramchung momo chok lu na ngai poimo ani thu te boruak so san bel zel theiveng turin India chuan in biak na le tho ho na athlop tlat thu soyin India chuan rem na le muan na lam atran tlat thu asoi Iran President Masoud Pezeshkian po in Iran tual chung boruak le buai na thlengmek chungchang hi Prime Minister Narendra Modi ashilfia rampani shwai tu te hian in biak po chunsom rem anti thu ansoya Prime Minister Narendra Modi chuan tun naya Asia khothlang lam buai na ina hmong Oman Kuwait Bahrain Saudi Arabia UAE, Jordan, Israel le Qatar ram shwai tu te po lo be pop to in rem na le muan na ata na tho ho puya alo som to ani. Drugs Controller General of India in inti chair na le damdoi dang fak na le thedar konga film khur turin ramchunga damdoi siam tu te le zwar chhuak tu te ashatir ramchunga damdoi lama thunei tu sang Drugs Controller General of India in tun naya thu chwa asiama Drugs and Cosmetics Act 1940 noya in kai shwai na le khwa khir na te chu ngai poimo azom turin ramchunga damdoi siam tu te le shal chhuak tu te ashatira Dr. Phalna le shat puina ne na eile man tur damdoi prescription drug te chu hedan noya hian electronic le print media adam doi fakna le thelar khap ani thu soyin in zirtir na le thil dang manga mi pui mu a heng dam doi pholan shim chu hedan hian a hwamani Drugs Controller General of India chuan thaulutuk obesity chu taksa in thil ei apai troina kai noi chronic metabolic condition ani awangin in enkol na mumal takle nunphung thlengati dang lam ngai ani a in enkol na thil ei film khur taksa in soi zoi na le in enkol uluk tura in zirtir na hwal swat zonga ri na hlo thei na le in ti cher na dam doi the lar lo turin a shatir ani Parliament House Panhia MP Zasom ko chuangin Chief Election Commissioner Gainesh Kumar ban na turin vo in Khan House Panhia notice an thelut report chen kata tarlan ani danin Rajya Sabha Eptu Party MP Somruk Pathum le Lok Sabha Eptu Party MP Zasomruk chuan Chief Election Commissioner Gainesh Kumar ban na turin notice of motion for removal a ming ziananin vo in Khan House Panhia thelu ani a Parliament in Chief Election Commissioner ban na chungchang angai to masak ber ani donani
F2 MP te hian tun hnai ram chung electoral roll en non be pui thlak na chung changa Chief Election Commissioner hi thleibik le on lam neya pu ani a electoral roll atanga mitam tham tak pai le in than fel fai lo ni a soi chung chang chuina ti thruan opa pu ani bokani Ramdan pui hnoya Chief Election Commissioner ban ne hi Supreme Court Judge ban theina dan anga kalpui turati ni in mo phurna len lowanga he mo phurna chel tlak lawangai ani chawin ban thei ani a Lok Sabha MP za ayatlem lo le Rajya Sabha MP somnga ayatlem lo thlop na ne na pai thlak rot na hi thelu theini in Chief Election Commissioner ban tur hian Special Majority House pania MP mun thuma chena mun hi pompui anga yani Iran Supreme Leader Thar Mojtaba Khamenei Iran be masatu US le Israel laka phuba lak nge ani tur thu asoi US le Israel in Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei an tha nu a Supreme Leader Tharata na than Mojtaba Khamenei hian Supreme Leader ani nu a thucha ati chwa masak bera phubalak ani tur thu hi apuanga US le Israel be inate chanlet zel ani thu le phubalak na chu kalpui mek ani thu soin US le Israel kuta thi te phuba hilak kimvek ani ma chuan cholawa be let zel ani tur thu asoi Supreme Leader Thar Mojtaba Khamenei chuan Iran ram chunga be pui thak na wanga chiana na men lo thleng mek man chu antel ngei atul thu asoya hemiatan hian US bungrwale thil ludangte ne chu ani tur thu soin he hi ahlotling lo ani chuan Iran ram chunga chiat na thleng hu tok a ti chiat ve atul tur thu asoi Supreme Leader hian khovel insum don ton na ngong mek Strait of Hormuz chu mel mate karfunga man chunzom zel ani tur thu asoya achen omram te chu Iran ti chiat tum tu tele Iran laka tran lam ti chiang tura cha in Iran chevela US sipai hun puite son chwa vek ani lo chuan bitum chunzom zel ani tur thu asoibok US President Donald Trump an tum engemaw zat ne na apuan nuwa Iranin vo in thlengin Israel le achen Gulf ramte abe chunzom zel voina thu chwa asiama US President hian kumsomli pasari liamta chunga khovel mun shanga poi soi lo swat tu firfia pol te kai shwai Iran sarkar chu tukdol ani thule anral thuam le economy thlengati chiat vek ani thu asoya New York Times chanchin bua ti lo chuan US hian ne na achanzel thu asoya midang elphak rualo US ral thuam te mangin Iran Air Force Navy le shwai tu te zong noi chimi an ni thule hebe pui thak na hlotling tak an kalpui mek hi chuan ati thu soin lo clear chunzom turin khovel acha ani voin lama hian Iran chuan UAE khopui lian Dubai le Abu Dhabi baka Saudi Arabia Bahrain le Oman te drone le missile mangin be puya thak chunzoma heng be na tamjok te hian thil poi athlen ma atukdol ani chungin thile hliam an ombel nual ni a soi ani a voina Iraq ram chunga US dual theipur thlo theina KC-133 Stratotanker cheswal chu Iraka Islamic Resistance in an ka thak ani thu puang ma se kholam fel lowanga cheswala pu ani thungani Israel pu in Operation Roaring Lion be pui thak chunzomin Lebanon le Iran ram chung mun engemaw zat abe chunzoma Terana missile siam chuan mun Shiraz le sipai mun poimo Avas baka mi puinol pui chen na villa le Monirie anti mun te chu Beijing a atela Iran a hian civil mi mithi sangka zathum somli pariat chin chia to ni in Lebanon a po Israel be pui thak na wanga civil mithi hi zaruk somriat pasari antling to ani Iran a hian civil mi thi sangka zathum somli pariat chin chia to ni in Lebanon a po Israel be pui thak na wanga civil mi thi hi zaruk somriat pasari antling to ani UN Secretary General Antonio Guterres an remna le muan na chungchang chu soifo ni ma se ataka mutur a omlo thu asoi Turkey sarkar in United Nations ne na khovel remna le muan na atana an na tho choimoi na atana Ataturk International Peace Award ahlan na in khoma UN Secretary General hian politics sathil ti theiten thil anti theibel zela wangin intluklan na chuan hiam lam apan zela hemirwal hian khovel in kai shwai na te po palzu chunzom zel ani thu asoya tunlai thiam na te chu inven na ain poi khoina atan man tangkai ni in chomdol na atlak niam lain ra thuama sen so apun zel thu asoya hemi in ngong chudin hunder thong om te buk atwar tu anni thu le tunlai khovel buai na in amamo chu boruak bengdaya thoho na thani ani thu asoi UN Secretary General Antonio Guterres an ramna le muan na chungchang chu soifo ni ma se ataka mutur a omlo thu asoya tunaya US le Israel in Iran an beina le
Iran in a chanlet na wanga Asia khutlang lambuai na chuan khovel in kai shwaina anam nul mai ni lovin khovel ral muan na ati der thon thule Asia khutlang lam chevel zongzong tan lo uma thlen thu a soi US in a thopuiram som paruk te ne na insum don ton na inrual khai lo chuin na chan ani thu apuang nizana thu chwa asyama United States Trade Representative Jamieson Greer chuan ramdang ne na insum don ton na chungchanga thil siam chwa chuang liam te mantlom zoka US a thon lu ani wanga US a thil siam chwa na tlaniam le ramdanga thil thon chwa tlaniam zel chungchang chui chiang turin Trade Act of 1974 noya section 301 in thune na apek angin malak ani thu asoi United States Trade Representative malak na hian US ne na insum don ton na lian tham kalpuiram som paruk India China Bangladesh Japan South Korea Europe Mexico le Asia chimlam ramte antela na thona thuang som ni chuang chui chian ni in China le Japan a lir thei siam chhuana te India solar plate le battery siam chhuana te steel aluminium le semiconductor te chu thurbing tur zinga mi ani a US in India atanga bungro alak lu le athon chwa chu US dollar tuk le ding on somnga paria chuanga a in thlau awangin ramdang ne na insum don ton na in rual khai tok lo chungchang hi Trade Act of 1974 noya Section 301 mga finfia ani theinan tunaya Supreme Court in ramdanga bungrolak lo at sia alak ti san alo nol to nakha khinlet na manro atan man thei ani don ani khati zong kha Chanchin Thar kan puan thei chu ani